Ghana Ekua or friend is Independent Candidate Association of Ghana. One more let's or John Dramani Mahama and Ibra Ben wa program na bona ti dom se reanimate no. Omo opanyini bi wo ho a ono de nya de ne beka ne ho. Oh, ade so mbedi nkunim 2024 yi. Engrofo ye ya pe no ma to ahye san drofo so na ye do attempt verbally. Ni ye do attempt de ka ho social media ni attack o. One on one no. Enu nam so ma so afo hwe Ghana amanebonsem so. Atu ensemtwofo nkabo mu konu fu se. Onipa bi a yaye ne sa pen. Ana onipa bi a be ne sa no wa kire kwan a wo mo vanva so. Wo ensemfo enso emu no. Opanyini ba ko a wono ebo mampanyini abede kire achi dompa titru ye kwa bato so afipinu ne aduonu enai mo. Ayo Owura Dennis Miracle Aboaje na wotre se amafo se ba omie dwane wo dwane dia free service impedias asaboni a wono ane ne boss etato wono ho wotre se enya nokre so enansam na fufuro bia obetie ene se adihye bia wo achima ma krom wo manu dam kai cheso hawa wo mu famu no enye hawo ketwa Adishimama ensem wei ane afufuro bi ana ekan wa yesin kunya yede eba besomo na kai na sane so enso se eja yebekọ ya nkase empatamu yebekọ ya so empatamu ya achima makroma de hye so TMT eya no ahyɛ ne se won so yedo befa ho enya asem ketwa yede aseda emadwuma kuyi na yeda eye enei Jubilee Hospital for ase ni abo wonu mabaso eba na problem sam dia omo ye champion ata omo na teso enu achi company bi kire se ohia asase na eja wode adini dwumadie bi timpacho we asase ru a na we empatam ya no matitru eye odan na asane na afie aye asane ni wa bie wa sumpa bia ye kro pa asase ni bi ne ho senkae nyina no ye de betudwa ebrese na efata enso emu ensema edinam no dwumakwa odro bi ma ye sika no achi information centers been so am mes kan so am tabiri nsam no amade hye wo pomianum se atede ko ene de ba pa e wo man mu ene wo mankasa mpotem ebinum ayo chinanti information center e wa achim ya soru kan nyame e wa achim achokrum David ba wa achim kodokumi osono e wo isem yani da so na Awurade e wo krobo asede Yesu tumi ye e wa achim jaha Aguna Twafo Information Center wachim abenase papa no omintimnim. Peace Information Center wachim batabi eno se wa Information Center wachim anyinase. Eyadom Information Center wakeka no krobotokua e wachim odumase. Chidom Information Center wachim adubiase somnyame e wachim chirimenken. Na e wachim ayeboafo ko sam e wachim achiase. God first wachim betna se Awurade na ye e wachim apraku. Dimpa Information Center wachim asene Adwempa Information Center e wojinanko Jama North Bono Mantemu Nyame nsa wom Information Center God's hands is in it e wachim nyankomase Adomara kwa Information Center wachim botwe ochinanti achim okumani aboabo aka abonhwa eyekro wom so ato Information Center ba kwa achin radio woma biem se deja anwumre yi for adwen chafa 0533898915 text message and na WhatsApp and na Facebook live Bernard Mawuli Adawroma ye live me din adikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afi nsam ni nkyeremu ani ni mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum kani mampani Owura John Dramani Mahama empemponu na tu franka ama NDC amanyoko no akoye se debia da Owura John Dramani Mahama be na wotwe ba akokọ na wotwe mienu ntam nie wote no ho asem ampa sanse asemfia ewoso ne yedie Owura ne nani abre pa so sa be mampani o se enfa so be asamre mampan wa be unit committee coordinator pen wa ba be unit committee member pen wa ba be vice president pen wa be minister pen wa be president akasa pen enfa ni dibre wanya wahu ade bi e wo Ghana ho a e yo haw na sa ha no so ono pe eni ni po gidi pa so betumi aba
abeisa ha no afiri ho owura John Dramani Mahama Jirema ebra no woso se mampani no ne bra nka so de na dwuma wanwie ena Ghana fo to aba wo no nanso akonya na bade a ena wo so be nyame so ade na ode ye boama Ghana empunto ni ohawa ye fam no yetumi efrim enti ono na ndis fo sanko to aba wo mu yi ni so medi party ne nim se de be ya na iso de hunu ene nim dia ne modern mo no obetumi dia aba abebo man konkron Ghana ami afiri awonyehia mu enu nti wo mu to aba mani ene nyasem ketoa na ni abre papa te sa krodom obontoa atifi epoye anafo atoye obontoa kansempa kan de obetumi aba abeye akiro man konkron Ghana na we de enye de oba abeye ni bi na emu mo chose obema Ghana fa hunu so no owura John Dramani Mahama onamo no odwin nipa ho papa titu ni Ghana fo odwin Ghana fo pa enu bunti enen god free ose chaseba o sha se eyen kakra day fo no enko ni free anamo won tua school fees ano sasisi e-blocks a enga school fo ekokuguguma ano sha se so ye free ose chasena esuafo no ebinya baabi di omuti ato e kire se odwin nipa ho pa ense ni na no wadwe na ni sode hu na NPP fo behwan no ababaje akonya no owura John Dramani Mahama se no saso nti osre edomkuma e wo mra hyebje fie NDC mra hyebje fie fo wo mra hyebje fie se Ghana na ye wo no ene NPP fo na wo mra hyebje fie no se NDC fo na ama wo mani anna ho na wo ma mie wo mani ene wo ma afe so pa NPP fo de Ghana fo be di agro ene nti owura John Dramani Mahama oso de adesade e ko NDC amanyoko no wom na hyebje fie for MPs ne so pa se wom koso so mudi omani ebedi aban na chi papa sansa aban we no ho tro te se gruma de mene troma aban we no ho hene papa te se ayi aboatatia aban we no ho hene papa te so abo wa de abade nchi no kwanchi enu nti ose NDC MPs ni se mra hyebje fie no mo no eho no mo ene sa aban ebe bibia ye gitumansa enu nti osrada na omuji bibia zo tuma eba Ghana forso na sade be abane nkoya de bia Ghana fon be kire wo mu ana abane fa kuntu na se eme ya de bia Ghana fon na be kire wo mu ni nti osre NDC MPs ni so mo mani na ho sade be abane na mo bi obetu bia no wo so ebe pre papa e de ama Ghana de hie. In terms of what we've seen so far, I believe I speak for the generality of Ghanaians when I say that you in the minority have lived up to expectation. And you've done this by putting in valiant efforts to check the excesses of this government. You've stood firmly and pushed back against blatant abuse of parliamentary rules and standing orders. You've held this marauding government at bay and fought against their very unpopular policies. Today, there's unanimity among all fair-minded Ghanaians that our nation is in terrible economic crisis. Our economy is in disarray, forcing millions of Ghanaians to grapple with extreme hardship and unprecedented suffering. High cost of living, high inflation, a collapsed currency, high interest rates, debt defaults, and the obnoxious domestic debt exchange have made life unbearable for the majority of our citizens. There's also no doubt that we're currently yoked with arguably the worst government in the history of our country in the form of the Akufo-Addo administration. Eni amuti yei eye kanima mpeni John Dramani Mahama ono ena muti se ochani nsemu no Adesimama ya toa onwunu bre Akan Kasiebo no emu akoyanim ewo nsamfoforo enso emu na eyamanwasem ikuro ya ho enkomo ana yede eba besumwei ne nyina ne se wonum a ayo mutuo musi wo apri dibre awodo titiro eba na manwasem a na wonum fo mo engaw amanyakuo bia omugira kwantom kremu ono wamakika mo abomu a wonum ekuo a from se Independent Candidate Association of Ghana na wonum ede ensam awodo ade ababa tudwa ni nyina no eye chapa kase ana mo de ekodiama eye National Democratic Congress NDC amanyakuo no omofra kantudi owura John Dramani Mahama na ekoi sam mo kanya ne sai omahu se mpempe owura John Dramani Mahama jaguni chem a cheso ogusuwa kaka nani epe obi abobo na chidom ewo patoka sai mu je oferi se rani mate no cheso kaka nani a na so edia abeba montere SOS woni ensa ka kire eye oba panyina jafi pinu ne aduonu enan afipinu ne aduonu mom ka fra woni ne koye eye maame obenfo na opoko ajeman
na ebi mu kyerɛ me so ɔno koro ya na ɔsan so bɛfa no ebi mu so daabi Dr. Kwabrado fo so chok one corner ebi sɛ daabi Julius Debra so ani tetemu bi ani edi no aba ami aka sɛ oho na ba ko abɛfrɛ mu na nse kura mpo a ani ama nkrofo do na abɔ mu pusa kakra sɛ saa na saa na tie saa wɔno so ope bi ɛyɛ owura awono wodi dwumadie ɛwɔ police aso ɛyɛ ɔkwa humigye mu retired ɛyɛ commissioner Edema Ghana Police COP Kofi Boache wɔno so ne dia ba beto dwa kyerem sɛ saa ru animate no wɔno so agya wanhwɛ doctor ɛyɛ owura John Dramani Mahama kamemani doctor ɛzo agyaze wɔmpɛ ɔno wɔnyɛ n'agye so bɛbɔ mpaneɛ owura John Dramani Mahama nyae obeyi ɔpanyini no ɛne agyasanya asɛm ketewa no so ne namwie mu a na Independent Candidate Association of Ghana for kyerem sɛ owura COP Kofi Boache opanyin no we obi a we be mapa wonsi suo man san waham we obi a wono sabi ensamfo mfa na fikyire eti Ghana so empempe be yeduru no enkofo bi san ye hia wonom ama wonom ababaju o man na toto nioma ye pememafo a omo kasa Ghana fo bi ni ma sabi o mayo mo asode aboaden no wo mo ba woso enti o kyerem se wo hye eye owura John Dramani Mahama ono ne dia sade ne dia na ya monyo bisa na so oba star bisa no ya enti onya obi ti se COP eye Kofi Boache ade ne be kan de ho a 2024 no Ghana for beto mani boom ade ama NDC fo na say your suntiresam no kan say Independent Candidate Association of Ghana for voting teams and the gun krata so a wo mo dia kwakoto owura John Dramani Mahama apro so say bam no mo nsem nyina ne say wonyi owura COP Kofi Boache no mabo na tudom sakoba ni sa womo Independent Candidate Association of Ghana hanom womo so ade womo enim de woma wo den ade beta na chi ama watimi enso asanyo mampanyini dibra no ebiem na sansam wanyina no mudi etudwa no na omudi nam omututira ni eso owura na Kwame Asare eso no mudi etudwa na mayentie sadia na Kwame Asare cheche isebuni mu ede ma Ahenkan Kasiebo Tia ushe di omaini konwa ase obiye nsro bia ase sebio misremeka tikafane nyema obiye nsro bia obiye ye ope ye bi ani to fomo a ye wura Mahama takofa ye maami jemba eye na so ye sreno ye sa sreno biem ye bi ani atoto fomo ye na afene bebre ase ye pe obiye wo se a obetumi aboa Mahama na se na memmo Ghana fo betie nsufura enne ye ka kire ne se free na bebi ekire ene Ghana fo beti ama na konya foforo ye me ye se we free ya ana we free enti na mo ye de ne tutu fuma ye sre ye wura NDC fo mpanyin fo ni nyina ne ye wura Mahama se onfa ye wura Kofi Boache emra ye ase running mate na papa no mekenya kro ni mu se kakra na ase kro we mu na se be manim ase se bi onye ni ti na mrantie ni maba wo Ghana hanom no ye papa na adwuma ye ni so adwuma ye pa etu omu ano so mra no mekenya kro ni mu kakra na so no ba ensewuru sebio ensewuru na kakabensem ekoso no beti ya bebre ano ase kakra maye Alisma mani a wuti yei aye tutrani ade Emma Independent Candidate Association of Ghana Nana Kwame Asare ana motese aja o chechire nsemu no na Independent Candidate we fam ho ben Alan ba Independent Candidate mo ma no ayi running mate and this for nam komo mo running mate Asebu we are the me mom beat to running I don't we mentiasie Alan ko independent ana ba ko yi cheddar we say when cheddar so no so ko independent yes ayi kura sam ankra so ho yes amu nyina ma mo running mate and this fam ko mo running mate and come akonta mo so mo say from Independent Candidate Association and I'm going independent in your you share him aqua. Go for Brunya crackers. Yantua and you know, Akan Kasiebo Tsunami cow say, Wasubusia would take us a war. What was some papanono? Game 20 Panima Progressive People's Party, I 20 TF and PPP, Amanyuko.
wo ma chance de e ya abo akokɔ wo mu dwom toni pani nana ofori owusu kyerɛ sɛ Abraham Mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene Ghana fo bekasa e wo UPS ngran no ni papa mu no ka wasa papa ni di kan e pa Ghana fo kyɛw asem owura bi kan nene owura ofori owusu nso e ka bi no eno pepa bi nso no so ken na ɔkyɛ sɛ ɔsan kɔpa kyɛw esan sɛ abayi ba ɔmampani nanado dewura na ɔbɔ ntoa na ɔbɔ me corruption kata so hyɛ na diamampani ye no na saa abra no auto corruption kra e kan wana saa wire to form fam auto corruption bona na do na tia to form bam na nzo nei auto na se ndu ne njampo a etumi twe no te se steam na ba betale no bam ise san na ekozo afi so ensem bia wo mkekan ye bohye bia wo hyei nioma bia wo so mo beye nini na wo mo bom se petrol boarding wo mo se lolofa boarding wo mo se dollar na ewo soro sanu mani na wo mu ba yei se wo mu de ebufo na aba ba hye sanu mani mu senso dollar ne petrol ne de eka kan wo ma chiwade ne nanado ene Dr. Bawumia enu so bi nkyire senso wo mu ba yei etu ti se gari akosuru se bum enti owura yi kyerɛ sɛ nka ne papa mu no ka wo se Dr. Bawumia nneoma bi ne hwammo bi a wo ma di Ghana fo no ka so di kan ne Ghana fo pa kyɛw epa wo mu kyɛw san sɛ eno ne bre di kan a one Ghana fo ni na di nsa wo so enjingo obesha no na go som Ghana fo munim ya baba mu tumi de opa se o kan saman kase ye ke kan saman kase hyehyɛ bo nanso enye ni na ne yaye ibu onu ma ya ba yempo yehu ba bia famfampo ne ababa ya mamu enti ya ba de nsam de ya kan bi pa nanso yenye ye san petumi no ye pamo chomo fa nkyɛn na mo fa tumi ne ma yen enti ngansem bi o makeka o mandisi no na nkoma pagana fo kyɛw esan sɛ ɔsi Dr. Bawumia de ba kokura ye na hikura ne sɛ Dr. Bawumia kasa mu no ase oyi NPP aban no ama oyi o mampani nanado amemuo no ama ase hyehyɛ bi aban ne de bae no Dr. Bawumia edwane afiri ho wɔn na tenase agi E11 tum a E11 mu twa ho cake mpo na Dr. Bawumia ogyina mu bi ɛna mu twa cake no eba ne sana ne wa ba begina bonten sa wo ba obeyi E11 afiri ho na modi ba no mu ehun sunsuanso papa ene sunsuanso bone ena afi de obegina so de campaign say yentu abama na bra beyi free ho oso mampani abedeche Dr. Bawumia oye wagadre papa. Vice President did not agree with policies of this administration for which he is part and is the Vice President, and that he's going to turn back the clocks of time when he becomes president. And he said that when the bad policies were being put in place, for which he did not agree, Wankasa. It's no, or a silent. It is now that he's going to speak, because when you're tuned, I don't think that augurs well. Otherwise, you're careful in how we will push this narrative, because into me a part of a government system for 8 years. You take glory on one hand, but on the other side, things that did not go well, honestly, it will be tibe your chalk on those things. You can't do that. It's better to accept and apologize. I expected that in the beginning of the speech, he would have apologized for some of the things that has not gone well. And then he goes on to lay his platform and that he will take corrective actions on many of those things. Onipa mochi so akase ejomteni panima Progressive People's Party PPP amanyoko wo machanso de eya akokɔ nana ofori owusu na ma yenko yanim ewo ensanfoforo enso emu na yekɔ New Patriotic Party osoko kroko amanyoko no wonmo akache Wawu Frank Atuni eye Ghana man panyini abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na akura wonmo abonachi adom no enya asem ketwa emu baako eye Owura Dennis Miracles Aboaje wonu kro yakɔ piemu awo man panyini atena ya wodiri dwumadie enso ewo wonmo ebi na akura de betu dwe kyerem sɛ wo eye Dr. Bawumia nsenka ya odi betu dwa na wo chene ni suade hunu ade mo man konkono Ghana no no watu di wa potokasa mu say the new chapter ebi so kra say new vision for Ghana ene emrane ne de edosu bebre na se de Ghana fo bi kika say papa ni begina simpia ni apaso no enioma bi a abayi wonu aka hu bi a
wonum ayya pempe ama Ghana fon chire wo no na won pese obegye mfomso atumwo aso waka wo bi ana saa hawo no aba na Owura Dennis Miracle Sabwaji chire mu se obi biara odi nani adi amanyosam ache bia no wa amanyosam nimdia no wontimi mie na no enka sase ba omia na sabi hawa mpempe bia na maban so aba Ghana fo so no no wotwe ne ho afirim dabi no si Dr. Bawumia echirei dwumadie potia MPP abayi eye na nadoda kwa Akufo Addo ade shane nsase wonye ewo na aban mu na no susu na Bawumia eye no enti dia na chese wonni ho akonya se wobetimi aye no eno we dey ya enye ye enti na waseja oja no wasem eka wase woka SCP pose ewo musase economic management team no Dr. Haji Mahmoud Bawumia edimu tintiman pa anu dia no kure ba akopɛ ni wadimu tintiman na so adia ba akone se uhwe se economic management team no mkwatena se no mu ti se bibia fa adwini wie aso Ghana economy no yefa sia yefa ngura no mu di hu nkomo nyina wie de gu nkata so a wo mu de kodan cabinet no na cabinet no so asi hu enkonya wasi wo mu sase okọ cabinet ni so mu a obahu Dr. Bawumia wom na so ewonym no Dr. Bawumia sebsebe mpedi asani 2 mi no eni soro saati sadia economic management team na wosoro no eti economic management team no obetima ka se yenko yesei wamu wi a esansa nyom na wotu mi no so mo de kwadan obi ena cabinet no om de koma cabinet no so a wamu na wo finance no edi so mo anye antumu a ewonym no Bawumia na dwuma awie wo de kwase na enye yie etian nwanwa se nkrofo nte saa nuoma wei enso so ase no oto ne kase asuro chem se aban no eduru baabi no no hu se daabi se de no ma kwani amfa ba fonten so ni ya nya suahunu bi amfa mfiri wo ni ya mpe wonim die amfa so nuoma mu ama Ghana economy no ntimi anyina brane a wo wi aso ba se pa esa se nya di adanse se kitaase dwum de ka Ghana proye ebunga mfa Ghana so etakwan ba so ne betimi atu kitaase ase ayɛ amanfoɔ din ɛno ɔmo ɛwo nsankan nyinaa akɔgu abɛfo ntenta so a ɛnsamɔne ti de gyikyɛ din yɛte sɛ sɛ bi korɔ no bɔ bi apa yɛ apɛ yɛbɔ nipa korɔ di a ɛkɔ abɛfo ntenta so nifo yi nie yɛyi nifo nyɛ de ama apolisifoɔ so no ma di ntantaa ne yɛkɔsɔ no mu kuaw ɛnyɛ nie yɛnwie asɛm na ne yɛpɛ no famasi berɛ no enti digital no ɛna aban no ɛyɛ n'adwe sɛ Bawumia na nisi so na de obetimi aye bia aboa bia ma digital na time gina brane no won chama ne nkoso wasi no so sebsebe mpediasa Dr. Bawumia ngu ne ho ani mase kwa bia na so da enti wose Ghana fo ani so de Bawumia aye de aboa ama Ghana ye koyanim na yenya se na asamba ko obeka ye yase an ade oso betai love mu ntino Ghana fo atikokum waka hu bi na aban ne de ba ye wose ebia Bawumia ka se 11 kwa me yamfama na so ekodu cabinet no yase yamfamra okonfo ne wan ye okase ndu dwom etu enu saa no na akwa wie ni se yeti Dr. Bawumia de enfumsuo biara akoso aban mu no wontimi nyine ho enfim de biara eda. I can basically recall paragraph to paragraph what he said. He never said anywhere that under digitalization they listened to him and then under economy they did not listen to him. What he said was that indeed he was the head of the economic management team and that he believes that as an economic management team they gave cabinet some very sound recommendation and advices. But of course, EMT is not the manager of the economy. They are only an advisory body to cabinet. So the real decision as to what happens at any point in time is with cabinet, which is a larger body, but not EMT. So you could go and make your recommendations and then cabinet will decide what to pick and what not to pick. So you cannot necessarily own the outcome all alone. You own it as part of cabinet and as part of government, but as an economic management, you cannot necessarily own the outcome. Then he went on to say that as a vice president, his job is to support the president's vision and the president's execution of that vision. And as a result of that, the president assigned him a specific responsibility, which is to re-engineer the digital space to make it the mainstay of our economy going into the future. And Ghana arishimama eni a wuti yei eye opanyine odi ne dwumadie e wo mampanyine atena ye enu achi so wonu mo eboa ahye ama MPP amanye kori Frank Atuni Dr. Bawumia watimedi nkunim afimpino ne aduonu ena abato mu so odi mu titima pa
owura Dennis Miracles Abuaje one more abete ya santwani we ya tani tiri ho santwani we ya wane twade santwani we ya ditu apempem no santwani we ya twena se akowura kam tire de ne kwa atenaye santwani we ya pa na niso santwani we ya ni chaze ade acha sam acha bosume kakra bi obete ni abu santwani obete yes abu santwani obete yakwa atake obi oyen santwani obete yakwa yesei eye nioma ekoso o man konkrun Ghana mu na entwaye sanzo man mo yati ebinum adane amaliya sabi ene wo mo tititi dan no masam ya wo mo nkomma de eko wo man mu nitu ane nasa ni nanzam twofo ya daruma ubani ene namba bi a ade sabi ye de ni wura enso ni enam ade ntia ye kopensam ede aba ene sensem bi ade nam ayede ba baabi ansam ne hyehyɛ pan akɔtwetwe aba ukato obi nkwa umma na yikro ntumi nkwa nkofama enso weni na achi utabiri nsamba ede de ekoso omamu na mpo obi man so eba som atiefo no na obi nso ya na oya na ofa no de kwekwe eno na so for hwe Ghana amanebonsem so information minister biribi atwam na no so yenzem droni onumnyafo kodwo pon kroma kire se onyankropon anim nukura nie ene bronsam atikopo sani ye na ekoso a ye ya ne akoto asesem ni so ye ne akoto asesem osi eyesuban bone papa na nipa bi obesa no honhom bone bi pa na edani mu ne sazu nti onumnyafo godo pon kroma asesem nsamfunti ena ye wo asemdi bia samfunti ena ye watembo fo samfunti ena akwa kurokura wodroma ye wan yimfie udi nsemu ane afro begina okrache ebanse na okofo oyrechi ani obi ufro kwanyimye no jo no na kokum ewoso gegegege na nzam tofo ye kwekwe wo mu eno de enye ayimfi asem we no eye Ghana mamna no ene ade bedi dwuma eno to nmiamfo kojo pankroma ede adesede mu odu akodi ama Ghana nsam tofo nkabomuku Ghana Journalists Association DJ ese wo mu mie wo mani no monkoso emma ohyew enko Ghana Police Service ene judiciary no meche atembuafo no so sade be ya ensamtwoni bia onipa emoja wonimu na moja di mu afurusani atumi anya kukuduo de ne sase ne bo ede ne sa kazamtwoni no sa nipa kro ne yemfa ne famra kwan so finchim onumnyafo kodwo pankroma eka sansem we esansa nanu ya ene ensamtwofo mienu bi yakokwekwe wo mo ne sazu nti oru akodwo pankroma chese subambone ye ne ye bone nti enya de obetena no mo aye honhon te se de atra sem wonwa ne waye din te se de eto atwi no na onhwe masanu ma wani na enkoso ne sazu nti osa jinje ensamtwofo kabom koni se wom sore waka na wom wo so mo te se mprafofra wakone mpranchen onwoso wo mo ho enche Ghana Police Service ani judiciary atembuafo no na de asibia ekotia nzamdwani no wo mo hwe enka wasem onumnyafo kodwo pon kroma chese ebiem National Media Commission NMC for wo mbudo mo frase eye sansensem we mu bi hwehwemu na eya na montuo papa ne saso nti jinje so nkoso na Ghana Police Service ani judiciary no de asi atwam santwani bia de ensa kano no wo munye asem no mu hwehwemu doko sade be ye de be famra kwan so na hwehwemu doko akoso na ba bia o se de asem no to yamfanto de o se pa no cho yampa no cho pele ye yempema nipa kro na emfa somdwe ene odo emra zanzanzam Johnny de odo nsa ko kan sen who born dog. The legitimate institution that can resolve these matters of attacks on journalists is the Ghana Police Service and the Judicial Service. We all have to hold the police and the Judicial Service consistently accountable for the cases that are reported to them and see how they follow through. We at the Ministry of Information adopt a minimalist standard. When it is drawn to our attention, we draw the police's attention to it that deal with it. But we have to consistently hold them accountable so that they can't come around and tell us that we didn't hear about this or there was no evidence about this or something. I believe that if we consistently hold the police and the Judicial Service accountable, I know the IGP is interested, I know the Chief Justice is interested, we'll get to that point where no police command or police office can then, play hanky-panky with these reports as they come to them. So that's why we went to Parliament to make a statement calling on Parliament to support. That's why we brought all the media stakeholder groups together to hold them accountable, and we need to continue with it until we get some traction.
Eni ya muti ye eya soafo hwe Ghana amane bonsam so information minister sanso emrahye bedwani ma de hye wo fonse ayerebi abeto ampeso aso bribi atwam no ensem ndroni onimnyamfo kodwo opon nkroma sem drofo asem die ya mokra ye be kanse mo nsuru mate sete abusuafo ya toaso na mayeni gansa company yi kire mu se wo pe asase na wo de afem no ana se wo de be han no wadaroma fiti kwantempon no eda achem oda ekosi eye asene ba bibia wo asase eda ebe kwan no ba bibia eye be se 2 plot ana se de bro sa no me pa che wadaroma woni eye company yi twetwe enkomo ewo ahomabofo yi esoi na amamre ne amane bi a wose woye na ono so aye na ne setimi akasa se de adi ne dwumadi 0244 878763 0244 878763 we no odbe fem no odbe han no bia mfie mienu mfie miensa me ba bejema ade na aja ono so de adi ne dwumadi a mfie mienu do a oba bejewa ade kama na etimi so aboa ko sasa ne da o sa na obi anya so hwe a aha na yetira yeye ka so anka bete obekọ ne yatwa kura de ama obi kura mo nsu atu enti wo de hwe so ma me kura na ye beye company ni kire so obeje enti ana wa hye ne so e de ama yen Jubilee Hospital pacho se o yare a eya akoho na akono mkohwe na muntu yare wani na asemfema Jubilee Hospital eye ayaresabia bi a mfidi anyame adom abrofada roma wamaye yaba uko Ghana Hospital sa ahyemuma ibi aba Jubilee Hospital mfidie mapo nya tetede aba funfidie sanze nipa na adwuma ne dia no ono nani bia bie no ana ono so kwa brochire bi ode brochire nyoma na eba ode brochire ba oda mepa cho nti so yare a baabi e mampani abedi akire asoafo MPs wo mo yare om kokogya yaresa no san fidie na ure ya daroma wo sumbia ba Jubilee Hospital nyame anim ne kroni emfidie wo Jubilee Hospital om didi dwuma no eye standard chede eye modern machines ana dia dakra ne say ukon mo ma enwoma nya chenchene sikakuma bi ya show kama wi a ni aju sikakuma bi sanso mo tai ne say ye hwe atu yade wase ane ye boni peduan ane ye manipa nkwa nyesika na ye o target enu nti kramp no mo time bi a obi tumi nkofo tumi ba ye ba hospital to mo hwe obi din a ye ne kasa oni nipa ne kasa bo nsa afide no wa ye okay yesi ko chese nyu sika nti anati o yade no ho hia o mo pa Jubilee Hospital e ya nkran yare sabia ye nanso yenim ankran adwumadie oh my god oh my epacho Jubilee Hospital utina ye oya onsana ye oya otoase ntini twon osena ye fani na akọ honom unipadua num so umoja odwonso obibi na enkoyi a fako Jubilee Hospital wo mu mfidi ade nhwemu ewo sanema ni nna ho amampemfo mpo de me kan majadan uko Jubilee Hospital akwasa odun akogya nyankopon se awrade hweme na me wo emfa me ho emfa me ba enya mpabo bebebe ebi won ma ya so twe ene aso den ene mamma ni bebre kwa wo so a yetete nsembone fa ho kogya Jubilee Hospital midwives no na o cheze die nyankopon pese o ye ni na no o de afa wo mo so enti fa kodan Jubilee Hospital opimfo bi won mo onyema busumi nkroni na onsi hospital ba kompo ena odi adane no ono agidie nuoma bi a oye eduro bi obetua bi empaibo bi obebo bi anadwuduro no odware no opumbi na onum bi na otua bi nini obeye nini na last minute obewo yesene ba no wanya no ane yesene ba no na basa hwan ane yesene owuwi ane ba ne tiwa 5 years akola beze bakaze 1 year ana 2 months na osuon na enti weni na no eyi nipa so odin pacho ebres sentun so sesa onyema simple fa ho kire hospital eno ani Jubilee Hospital midwives no so onyem na akọ no ma ukofie pe omo frew ebri bia omunya obi omo frew e kire ode obeye den na wo ye ade wo ye na ye ana enye enya no mateno eye nso no mabo aba so enti omo ma nyem kura ya kono ezam ye na mbo 5 kura gum enti Jubilee Hospital
oni omundinsa so mboa papa wo pharmacy a eno no hospital wono mo a say ye show fa OPD system ni mu na consulting room bibia lab ba ye be mo adura e hono mo na ye de ma wo ena mo sanso Jubilee pharmacy a eno no nya hospital na pharmacy eye pharmacy a ede no ho just that e wo hospital na premises Jubilee pharmacy eno no wo ho ma obi a hey work hospital wo fro bi mpo ne atwa adura ma wa utumi beto e wo Jubilee pharmacy no problem is there for everyone me pa cho eno pen hospital pharmacy a the whole odane in potem wom ya djuma 24/7 anadwo 1 okwa benye duato anadwo 2 anadwo 3 ahomache 4 ahomache 5 time bia beko Jubilee pharmacy no obenya duro ato sanso mo run shift 24/7 system eye djuma ho no security so ye tight ngodinse mu me pa cho Jubilee pharmacy any Jubilee hospital e wa chimo odane aboabo kwantempo no so ye frɛ baabi amantra e ho no mo bia obefrɛ 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 was senso ade bia peso ye wo san ho no wo de kwa wo mo dental clinic a wo mbehwe edun dwuma amawo adishima mama yantu akasiebo no so na yanko ye nanim yademo eba ye ni ankasa yempatam ya na kroba ko aja eno ebutu danchambo mensi no enso emuo adihini ba ko pa eye achim amakrum na nkroto wodo aka ebatabata no ho ebiti se achim yaba ana achim chas krom achim boda ni nyina ka ho na eni nkrobi a hihye wodom a eni enya asem ketoa na wonmu nyina tiam ade echese esukura ka ho chawpa Kasiebo na Ahenkan na 3.3 FM so onyu bia Akan Kasiebo so se yemani tumpanyimfo a mansi no hye wonum ensa na afa abamu panyimfo mu ka biewom emo ma so ente se wonum bra papa enya asem ketoa sansa akwanfo kwatantan pa de wo mu nsuro enka o meka se Ghana fa na nyina no wo mu kwan pa na enye na abusuafo so se me boa profonas me dance ni ewa brochire wo de blada fontentan so na wo de behwe wani so ade wa wo de behwe na anumu na Ahenkan Kasiebo ade ani ade sia no wonum ewo mpatam wonum ne miaya hodo no egban eye achim amakromo anya afade so mo kro na gasem ebon koma no mo de to Ahenkan Kasiebo nim se awreho amobo pa ye ade mense o abusiafo na wala mo me gasa kwan no ne o kra friend say we ewram kwan woni ewram kwan ase kwan etia ewram kwan o se kwan kasa ne da ho but when you first so ase wo pebu shafa no ko pie kro na ti echi ba bia we fa lungu mo we ya from kwan no mu yom bibia fa wo mo main road ono mo but no wo enkan wo ni ya main road no we ni ya main road no we ya main road no awrade yan go ne de eno no eto ne kaka Ghana en ana eto de den pa ade bi on person de ba kromo mutumi mvama no na omo mi omo ni akopa bobo ya na atutom kakran na abedu kromo na de kro na aba be fakọ na awbo ya na yusu sa main road no yim crash me na asene potem so akuafo no bi yusu sa kwan no hwe ajo de my telephone na Facebook awusi afo mumra ama kromfo ankasa na mumla apeboto na hyehyehye ne ma gu mom de krobika kwan ye yitrem no krobika kwan krobi me ka kwan ye yitrem na busuafo na waka no ba ku besi na ye yesi moto ni cars ada ba ko be na wana da bi down amakro na da ba ko be nipa wo sa nkronkro na bemben no amu na face same challenge na wo mu na kwan ni no they are almost 1000 amakro na yom capital amakro na ka yes ono mu na school wo
I'm capital town road. I want a school wo. Na school no say esi primary. Oh, na me call na small girl bi born story. They be nante beye 1 hour. No, but I'm so crazy. I'm watching everything. On nante be 1 hour 30 minutes to 2 hours. Eko JH school wo achem asene. Mawo. Hey, na me hwa akora nkwa na me rawo. Omoto aba. Hwe. Omoto aba ko no na so na tiko ba bi kwato. Na ni omo ye primacy NPP for ye primacy ndi o wini wo mansin mu no akwatia constituency NSC akumi. Oko ho sisai omo ka si asene e na omo na ntekoi wo mo ba no se masa ye ntumi nko oko ye campaign de oko no mo koda ase se wa gadre strategy enti omo ba no mo fa motu e na mo fo ba oni DC na wo mo DC no enti wo mo ko krom wo koda ho amase wo ko amakrom akoda amase wo mo boa me nso me boa wo mo ballot box no ye de bi ko krom wo wo mo to aba e wo kro ni mu yes wo mo to aba several times wo mo wo hene odi omo hene na nie den ono kra da ruma kan ono kra titu nti na ma wo mo main road no omo ba so e bedwidwi bebubu nua ni na creative road no ana omo sika san aban mo omo sika no be 2 years ni na san condemn nana wada ruma omo hene na nyame ni ye fe nana bafo otu nana bafo otu the only chief with lobbying skills na nie den papa nana nie den nya nwie peyo enwie peyo nana wani den no enwie peyo 2024 nana ba promo this year ni bian to aba promo this year bi oboko so go to aba bia na wasi ya 2023 busu ya boni ma number 2 because some beka sa motuma ye beye wa na beka nana mo boa MPP parliamentary candidate nana mo boa otom odin DC aba beka wa mo boa nana mo boa o nda ye ma che we na teacher fo a unze teacher fo e child okro nu no bebre na ate asene aha no mu na fa ko school mo ye na rade mobo obi ba enso to a mobo ubeda akwa adwuma teacher unko ubeda ka sa unko ubeko na obeko na teacher ni ba ne be ma twetwe na tade no mu atache ya ye emu abone emfuye na emu oh hey obi awurade omo fundum bia omo be charge wasene manum kurato omo fundum bia omo nante basene enti omo ekwa no mo twa ma isi akoko so mo from dem akomu jade na de amenam kwan so kono na nkoda nketinketi so enuama beton wasene enye sika kwa we kura so ohun so we ka nko ka ma akura po school na so no nko anam so a na unim awrawosem health center drugstore mpuni hono mu enti obi yare a ye two gate ne adi nipa na to so ne akekere no ye na eno no mo ye no msi bebre wu okwam bebre wu ti nye do to ayiso eso ye de compare abrofo a bi mu nti ase na broni ba tronso ade we nkoso a onim se sample temo no omo ye kua e produce nuane koko abayofo timi ko onye no one no age best farmer da last 2 years was last year yes this wetin mu asene man so across awurade ko timi mo omuni asene man so across but agric for no ed ne kan asene man so across e mo je award best farmer and on e man bicycle ponko abodam no ono yin ni modu njo antena so krada na be da tra so e bia no ko bubu na de ne bi putiri mo de enti se MP crow se DC crow se ho akro na won ko onum so okoye campaign no se o ko no na adwuni mu tesen na adwuni mu ko do na adwuni mu tesen abomiambo ona mo set biri cry abomiambo nda me mo na di nda me kama se me mo di di no ye ka DC na me na se wo mo ko okoye campaign no ko hobby one oyi parliamentary candidate elect MNPP ona ko so mo campaign won mien na koi tom ko ye mo ma kunyo mo tena ase ebo amane ebusa won den na mo ha ne sen on ko sen ne mo ha ne sen den na mo pese na kromafo so nya adaje ko sia wo mo ken na kromafo na e kan wi na menye shon so say tro no mu twa kromafo no so nya to base ko sia wo mo wo mu sia wo mo mo
so ma hu na yi kakra omtransia adwen nana o de ma me mo nkasa mi potemon mu de omo wi be ka na asem potemon mu ye be ka na asem pa na ye so wani aden but wani aden no enwe peye o de mo nkasa ne entie omia ne atoaso omia ne mo nkasa yo baby ejina o na ebenya network e de kwasane ana say de mani obi okọ ebi o mo jinye ska apart from say woni mo obi wo ho be charge am free ba woni mo obi awo ha say ko charge twice unye ready so be ko asa de to baby unye time ana say unye obi ana o de amane no bi uye bibia e slow ha edin enimre say asa ensama ko ha edin hu baby a kankan kwala no ko school light ni ya hwi ni an esole for na ma pra mi wi a 1 hour 30 minutes bi ansana ya kwa kudu kan biya biya sa nanti na kwasa na ko charge moto kura ntini kwa kwano so ibi ya nanti kura na ya bele anse ya kudu me dey say dey mi charge kura ntwa dey today biya asana na me da kama nanti sa si akura madani tro unim nanti dey a obetwa be 1 hour 30 minutes android phone say omoje so uni charge omoje 3 cedis ukura charge 2 cedis omo ya police station so as ya to aba betu gate na atofo na wo de ba shi asaso na nimpa na oyale no wo de na atoso na wo de ba shi na achechire no ho nyina za wo chechire no ho nyina wi ana wo de ahoma adwere sa nimpa na amasoa ba ko bi so ma ye fe ne hinto wo de ba shi ti no ba sa ho se na wo de nimpa na ya achechire ne na no so onimpa amba so ano na mo de edua ahya ha sei nti o ma amba so ano mo de ne sei na nimpa no sinsen finfin ne ekuro bi a omokwaje no nkwawa no asane sei na asa odan na mo de no ko de wo kwa ekwan so bebre na mo awu na obi o ma mo de na asa aba ebi o so ana ye de na akwacha fridge ba ko na mo hoto na de ehia pa sabe pro obi awu akan po eche ye tu tabo na ye de ne tore ye de no ko nso okwan de ohia he pa okwan ohia he papa woro wo gba he wo kwan ho ye kwan sem ne de wo gba he wo gba he papa pro bi yare mpo e kira wo de ne to enyama ro wo de ne ko enyama so wo to ko mpo a ahwe ye mpo ane san wa kiri ma obi tire gate dining gate de mi na wa atu na wo de oyarefo na atwe opemfo na wa atu dining gate na wo de na atwe na wo de ne ko basa no gba ye kwan ho papa ye kwan de ohia he papa Ejabusiafo wei eye adehia wonomo ewo achem amakrom achem yaba achem chasi krom yaba yaba ana achem chasi krom ana achem boda omo na ate wonomo nka no na arreho ai mobo kofi mera ho papa eduanu musia na ya men spare MPs no because wey ono nipa na oto no oni tumi bia ode be ko office bi even as some member kra ni say tumi no some dey ko office bi akọ ha aban no ana me ma aban no ate de me famu ana de me manfo komu no aban na hu no ate ase no madi hu dwuma MP pe any DC ne o say tumi we but omo so to no no maka mu nsa bom ti hwan ne mo no so bo wo mo so to no ma ya din onabu okoyo oyawe onabu setbiri kran DC ono so yawe aban ba ye 8 good years ni edan no ma ya fa ho but say 8 good years ni no first election a year wo mo ko no mo kwaji vote adi wini second and so ba wo mbekwa kwaje ye te o men first one say na aban so atranso mpiri nti 2016 ni 2020 ka fa ti third one na eba no breaking the me for now me no million ye di ho adanse said da ye ka se sabia mpanyufo no bi wo no ma o monwene ye ho o ma di ehwammo yes enti o ma di ehwammo no yene ye fa ho adwene eye tia wa ye adwumaden enti ama kromfo esan himfa kromfo enka DC ni sane MPO se wan bai na kwa begira ho mumre o fitiu onu ndra hono ma no watu atre no wakọ ne ba bi ni MP no mutumi nka mbom mbada o cause MP ni NDC ni ana DC ni nso ana me tese omo ko ho no mo se omo koye campaign so omo ko last so omo koye den no na ko mo ko ye no na ko mo fie ko mafo no mo hawa mo kom ni amfi mo na ka mo hyehyɛ mo dem ase de omo nim omo bisa so mo na mo so sare akwasi awo mo no sare akwasi awo mo de ani ase dem kwa mo even no say even ko bisa mpo a assembly bia ye serious no eni kwan so
Robi so koko bisa say mo haw ne sen. Say yes. Bisa de obebusa. Si bisa de. Ba komo ni shubu on ma eni kwa so bisa mo asan bi o ma no ka say de family. Na wo ba no wa hu se kwan ne nye. Si Yesu Kristo no me ha onyina so yiru ba bi e ka kire no. Oni me haw, oni me sun. So sabon pa e ka kire no. De nyame ne ka ne wa. Akusi dia tie ne se. Me tie on kasa ye mu ono. O antre se o mo ko so o mo ko tie o mo ha wo. O mo ko so o mo ko daase. Se campaign so o mo ko ye yo. Yes, and the purpose na kasa no kran president so ko mo ko so o mo ko bu so o mo ha wa. E ka no kran na reasonable. So what you say reasonable say wadanfo e wan mu nyina na bia ye hawo obi aba so bebusa yen anya hwe kwa no bebusa ne ka kire nim say anya hwe kwa ehu bibi but wo ba na say wo ba so ba ye campaign wa bra ye hawo da ho nom na wo hwe wasam nka de a na ya se ba wo ba na so nni mfaso si wa hu enti amma kromfo no sabi mo mani mie mani sabi o kafra che menye mo but mo so mo hunu say ye de aye mo ache ye fitu tu aba o Ghana amfie se ni mo amakromu no mo de mo akasa mo nka mu friti to aba emfiese ni mo kwan da wadi emfiese ni amanyofo ne bana mu se bohire kohia wo mo uze kohia wo mo na ne se da mo de beye mo etinana wadaroma amakromu hene wadaroma ni de no abuo kwan so akora yesi wani eden anya wan kwade se no kasa bi isi aka nim de kro na ye nana bafuo otu etinana bafuo otu wadaroma mesire kotodwe gufom womu di pipa ni besuo mse mo goto ba ni nguma mo obia nsi wo amanyofo ni beso mo ye campaign mo boda wofra mo obia nfi wo ma bakọ mo obia nfi wo de obaba ye bibi no womu pa mo nya kwan na ansa na mato aba mo omo ba mo ka kire mo sa mo ntoma ya ansa ne ye beye mo toma ya beye no na omo boa aya tronsam ya tibia dai awda ayi asane ye de bia di ayi misa asane ababu kro de abutu mo na ye de bia di yan ya gatras ya to abade ma wo mo ba ya ma ye friend say inner city road you say hwa de ama ye town road so mga je so mba ye na besin ne kromafo ye ne ye ya de ye obi pia petition ba betron ba gatra mo say mo tro ba ma na sa no ye mo kwa ma mu bia no mo mo ni tuturo mo huru no mpamo no muru mpamo no mo ye sa che dodo ye nsuso obi aso biem wo ma na mo na wo so mo som ye so mo nsom ye ne a ye so ye mesom wo mo bo so me so a ye ne ye sika ne atuatua de atua wo mo ka biem ye sika ne atuatua de atua mo ka na ye ntwa mo ka ma mo sa be boye so dwa o Ghana han mu biem ya bra mo aba ya to wo mo ye we now ya to aba ma MP no ye ma MP no kwan say otumi kwa brochire anytime advantage a MPC nya no ye ne ma omutumi no na wutumi ko ni nyoma tinkichi se mo mo ama yensan kan eno so acha wo obi tirisu ansa aba ne boto ne yema aba obi krom ka kwan aba me de bia de me kan se ade bia asada wakoma so na tu na mo a wonsa beka nya no obi on mo anya hwe ba akọ kape onam se sikasem nyenti oya se sikasem ye ntia contractor ko etwa so bridge ibu ye na sika wonya din wo Ghana nti assembly opan tumi etwa so bridge ibu ye na sika wonya din wo Ghana how many months no na bu kojo opan ko ya mu be siesie kwa busia no ko pay de baba ye lobbying skills utimi ka se ye ka ni utimi fa na yo bia kra wa to what me bia no ka se ye ka ni ntimi fa nko no because a big problem ana oda odwene ho tinuoma we se nanka twetwa na pictures nanka from DC office nanka guzina meka no obuon ma ebona refie nanka ama krom kwan huhu emesom se kwan emom kwan nanka ya twa enzo ntoen pono so hu ne nso beto we nso ntoen eti me omume road na de no kusi omume road na de no mfaso eno no wa tu eno so eno wa ena enye o ena on se no kas ayi abobo ya afaso antino amna mna wom tina no nsuo no edem bagayam ena omume road na DC ni MC ni faso hwan
Empanyfo no fa some kwa campaign no. Enu mom de minim se omfa main road no so omfa mum kwan yi because what I know ni some park cars asene. Om park om cars si asene. Ena wom koi. Na che sa ba no di motor na nye. Se yanka unhwe. Unti ngwe mo amba fa asene. Enya nsuo no mo fa gum kwan ko. Nti ade tina kom kwan fo mo kan fo. Om be ka. Ho no de ka obeka. Acha obo ya fo na. Omom kada na wo ma pia fi. Me I don't believe say nkrofo no mtom to aba. No. Home to aba, some to aba. Obeta ba bi say akoto aba. This year election me do be call. Yes, meko. No akwa. Meko. Da buti me tell ba bi say akoto aba o. Na mo susu mo ya ade papa. Mo pangwa adwuma makrofo ye na mo fi mu no mo hunu. Abba. Eti nana wadaruma. Ani dia no obuo kwa so ahobrasiem therefore. One wo manfo no se ha wa mu komu no. Wo mo nso anu a mamu susu mu mfi wo mo o enso ya onso bebre wa anu waka ya se na wo ya onya man bapa o ka se microphone to aba nya man bapa na me to aba na dia me hwa no me sanka na mfa so be na wo sem ko to aba ya wo afo da bi o mo ni nam ga na hanko mu baby obi ya mo se wo fo mo to aba obi yo mi bi o ma nya na atim obi ga se ya wo ni bi ko bi so ko to da na ga se to ma ni da se to ma no nto me ga jom so mo nya man bapa na Ebi. Ya to abana na ehu so mfa so agya to. O to na hu dia hu dia o pa. Enu tina o kwa so etise asori ko. O kwa so na nya mfa so bia so gya ko. Simple. Ya be sha se aka. Na o man baba ni ya se be. Enemre ye se bre. Sa keke. Na adantina na obi twempra no a na so we sini time. Enu so sa. Jaza hu ni sa gya twe. Aba bitira. I'm not probably bitira. I waste na me dem waste me time. Na obo kom we se to o so ntam ko dila to aba. Bokom bi so le ahomache. Wote ayi center ho. Chance ye be obi mkura kwa ansa na isi kura aba. Si wo hu. Ni ato aba ni wi amumfi yen. Anya o. Ye ni anu mamanyofo ye ni mwa o na de amoye na nye. Anya adwen my informal for adwen che ba kwenu aba nkwa ento akase no so emfema na me call Facebook live hono na me share comment no ase adwen che na aba no dosun papa Dominic Walcott or say good evening Mr. Kusi, you guys are doing a marvelous work nyankropo nhia mo oni adwen osi nchia nkomo honorable Kofi Ahenkrama for a chance MP Dominic Walcott from Anamase yedaso ho master plan agina kintampo mazani ye kan makrum kwan na men kan ba omi asem bia men kan ba omi message bia men kan ha ma so message bia me kan amakrum kwan ye kan de ekunipa nya de bia na modema no be fa fen de munya ntina mo de bia na nipa ni bone kura na mo boni dimpa ya bramo ne sa suban no ko no nya bidi no nya bidi de bia nipa no sabi nipa ne ya de nya kura na oboni dimpa ko ha mu na wo kan wo mo how no mu ko mu no sisi nipa no kura de message na ba no hu video no so sam on dem try ba mi asam ko men say plateau same thing Thomas I'm watching say good job guys ma bo adwuma papa o so otie life every oboase Ahenkan news edam ni din de Mr. Amwatin ya das papa tum za sam na ye kan no so aha ne pa ni video no hwe no aha no emum kwan ya da makrum I'm watching you live